Hello guys, video thang này ngalo le ta a tunung kan video tu chu kha hair color chung chang ha kalo siam tonga I hai hair color ti dan mo base color man na te highlight man na te global man na te root chap man na ta me bale at ti dan te chon tuntum garon ti turbi chu global big kha kha ti anga chu a basic deun garon se anga color him him global a hian advanced global te ta basic global te chun highlight apo basic highlight te advanced highlight te balea sapo balea basic te ti han advanced om vecta ase basic hi poimo em ma her kara pon basic om ta ni basic how in thiam no chon basic in strong no don advanced kan ti thei don lowa so in basic hi poimo em ma placement te foiling te le thami angle te degree angle te khao khai set chat chat chuan kholai nge ti suan la kholai nge dik no khai se thei dona kha poimo em ma basic hi chuan base color lo ti to ma I thum thali vel color lo ti to ma se ta regrowth om ta hei hi hetlai regrowth om ta ron to thar le hetlai color kha color kha thum thali vel ni adal to adat to a more ro sia kha base color ha karon ti to na global ha karon ti don ani global ti on zia chu global color kan ti chuan aru da tanga more lampang jong a zawhna color ka global nia root ta chap kan di chuan root scalp luvuna tanga inchi khat thei samtuak khunan mo inchi khat leng he root ta chap pe kan ti ta samtuak se pe chuan inchi ni te po kha kan ti sak thau thin ani inchilin chinga ni to ha chong global ang kan chira awain kan ti thin ta ani kan sam hi kan sama hian kan natural sam khwan win am siam ter ta kan sam color kha numbering system om ta base color te pon ta kha kha two atang in intana one ata two ta hem en tan ta 10 thleng khan om ta chuan the number 1 hi black ani tlang puta dum tak hini ta number 2 hi darkest brown te kan ta he ta photo me khan dark brown tikian medium brown light brown dark blonde te medium blonde ya ho kha hi a base color hi ilo ziranga number 10 thleng khan kha I thiam ni ngai ta ani chon hemi base color kha kan mang don ta ani chu global kan ti anga chu hei kan nu enge si sama hang ta katinga copper color katina ha rele to kha alo da to regrowth sam to thar om boka chon a to thar kha sam to thar kha brown ni wang khan light brown number 4 ani wang khan number 4 in kat don ta ni chon tu na ka number 4 man tur hi number pakhat cho om khan lawa double 4 stroke 0 in ta hi oilai color in ta ni chu 20 volume in kamang don tu na tan don ani ol hei tu na mi hi kanu khan ta model ka mang ta asam hi ama copper kan nu khan ta hi adal to adatwa chun amura ro ki regrowth ki samron to thar ki brown khan ta ni hi number 4 ama natural color hi number 4 ani wang khan number 4 in ka global don ne vain chu double stroke 0 ka manga 20 volume in ka mang don ni asam more ro wa chun color hi adal to wang khan base color ma mo chun ami base color hi number 4 ngot kan lawa double 4 stroke 0 kha 20 volume in ka deposit on 20 volume hi 6% oxygen omta khami chemical chak jong 6% ania chun color kan deposit don re na in 20 volume kan manga 20 volume hi ruta po man theya scalp luvuna po man the ni chuna hi kan high lift don lawa level kan up don lawa khan kan deposit don awang khan 20 volume kan mang don ni 20 volume man na chu root ta chapate global ate level kan up don law khan global kan deposit don awang khan kami base color kha 20 volume in kan deposit don ani chun a section hi profile section le radial section ni ta anung lama train ka tananga kai chon so amala matang pun tan theya ai chu deposit de onia global ani ta so na hi double 4 stroke 0 khan ta color kan mixing don ni color hi 1:1 in mix to ni color kha gram somli lang ton developer ka gram somli inang che chin 1:1 omja chu inang che chin color le developer kha ilanga tuna hian gram somli pangavel ka mang photanga chuan developer po gram somli pangavel
chun measurement hi poimo ta chemical an ni ta an na thoda che thei nang han hetiang measurement hi kan mang thin ani color mix nan khan mo chuan 1:1 ratio ninga developer po 20 volume in chun kan video hi mu a thlang mai the kan no te har box ya khong ai milo re thiam ta ola tuna kan global color po anu in no te pot chung pom chung in nu te te nek tir pain sam garon color video te garon siam sama garon ngai poi mo chu ani a chuan tuna kan lo tan leang chun tuna hei section clipin ga clip vecta ka khoina lai tur hen nung lam khi ai cha deuh in kan tilonga chanchung global ania enroll khai kha kan mamo wang khan kan kutina kan che thei tin to kha kan section kan thenanga chun kan noi don ani man mongai lo color noi hian chuan hai kami kani kan noi dan chu ki hi ti hian section kan then ta kimi kan then lai ho arut lai hi kan noi phut ta chumi zo heta section nunglam section kha kan noi don ani a khampe zong in kan horizontal in kan thenanga kan kutia kan chel thei ang to khan chang kan zut thazel don ne thi ti hian kan noi phut ta kan then han na ho lai kha na kha ati ol sam awang khan ti hian kan noi phut ta ani chang global he kan chananga ki pantein kala chun achungami khi kada sanganga chun arut thi kan noi zoi anga chuan achungami hi kada sang don ani kan no te hi lo har ve box emo thiang clipin kada sanganga chuan arut bulte san kan noi nga dep khan ki tlem kada chuan kazut thandon ni ti hian pandewin ka kazut thanga tian kamal sifai don ni uluk takin tiang kan noi rol rem vekanga tiang kazut anga chuan ki avai kan noi khimo global ani wang khan arut chau kan noi lewa global ani wang khan avai kan noya yang kazut chon ka khui le bo nga rol rem don ani chon ti khan next sak kan lenga tikian next sak han next po ha khading thau khan ta ain ang renga ke tlem kan noya chon kazut anga ti han then iti chua vekanga avain section ba section iti fekanga chuan chu kami nunglam zawhna malam khai tele don ni chuan ki next section kan le ya kimi section pathum gi tok mai re se in re them karenga ba ka chu fast forward in galo danga ki clip poi mo em ta ai na le nit tak fel fai ta kan ti na section clip in ida rang thlap thlapanga ki apoi mo ma kan na poti ol sama chuan section clip pali momo chuan profile section reel section itianga tikhian in noi top me don ani chuan telkom hi poi mo em bonga telkom hi ikeng renga ve khat kom zeu amu voi ni mo ati rol ram nan khan mo telkom hi king bok don nia chuan kan no te lo sol box khi ti zong meng le lam malam khi ai nang renga ti dan nung lamai ti dan ang chi han malam pok ti hian ti lenga chon zo danga iti rol rem lenga ti han section by section kin har lowa tlem te ni tianga uluk de ni tianga man mo lovin chon hi global hi an sam se da nazirle an sam toy azirin tunami kan nu samang chen veli chu application na hian minute som ni vel kan nomoa chuan application iti zo che atang khan minute som thum panga ichia lenga anga nan kan mo an processing time ka minute som thum panga da som li te ni walai chu rei bi ka chuan atlang pui minute som thum te ni tlang pui ta ni chuan kimi application iti zo ve khuna chau chiar tananga min som thum panga in inga kanga chumi zo lui isunga blow dry ani to mai ni ki ati dan ki ol samai ma te hian in noi nga izu tanga ve khadi komanga chon rol rem lai lo i mu kha chon tlem in noi lenga te hian ulung da in izu tanga he poimo em ani chun khi section train na hen ke chun section clip te kamanga telkom in manga atira injir tirani wang kan telkom in manga ul sama chuan
in lak cha zong tur khi in kutina in chel thei zat chen kha cha deuh ti khan rual rem du lawa jo pan te te mong cha in ti thin don ani chuan in color pokhin man zo chuan in va mix lenga min som gram som li po dai lo mai the gram som nga te po te han ati ran tlem te te in langa chuan in noyanga chuan adai lo le adang khain va mix lenga 20 volume min 20 volume kan man na san chu color kha kan leaf don lawa eye level sang kan kal don lawa kan deposit ringot don awang khan 20 volume kan mang don ne 20 volume hi root scalp te po kan mang thei vek ani 10 volume kha om thin ma se tuan 10 volume om to lawa 20 volume 30 volume 40 volumes ti hian a percent kami a chemical oxidant om zat zong chiana kan manga 20 volume and 6% 30 volume 9% 40 volume 12% om ta 40 volume kan manjon alif kanga level ai sangin akal dona chuan color po ei chedona chanju color sani wangan 40 volume chu strong ani 30 volume po strong a chawangan 20 volume kan mangdon ani tiken uluk do inanga ki haralo to intin tinga practice he poi mo ta chot video hi karon siam mang thelo vai mi lo se thiam ta ula kan buai boxin halama te kan no te nen buai puyangai boxia ti kimi color kan noi lai pong gi noya nu te lo pia lo fiam boka lo tapa lo kal kuala color te lo khoya dean no ti buai ve reng awang kan har sa chung chungin karon siam thina nang mani tan ve kania chon he video in log pui ngei karinga in lo share bokanga chon no like bokanga in lo subscribe bokanga chon hi ka zawa tikhian rual dum lai lo hote alo om khang ati ka te han chon gan chia don ani already hang ka zawh to application chu chon tuna ka zawh chia khan min som thum banga in start ngala kan chianga chon di hian nunglama ka bokanga chon min som thum banga kan chianga chumi zo kan shunga shampoo in chon conditioner mask in kan manglenga shampoo zo conditioner mask mo kan manglenga chon kan blow dry don ni tuna final result ha kan lo endon ani lugan suzawa ti hian serum kan noya ki final lugan ni ala huwa chong kan blow dry anga chon rawh tak 100% in kan blow dry anga il takini blow dry thei tikir thei boka chon ki straight blow dry ka tinga chuan final looks karon lang don ane gan zawh to straight blow dry gan zawh to ki final look kha ta ki akopar khom to lawa brown dark brown medium brown khanaron lang ta hei ngau hi number 2 number 3 number 4 thleng 5 thleng hi dark family ve kan ta ki ni thla pe jon brown shade mo ta ki light reflection ar got pon ki adum nal ma dum tak ne lawa brown shade ania di brown ania ki asam chia sam mor chi sam ro tu pokare vek to straight blow rai katia chon hi final look ania chon ka video te hi trying tia in log point chun ko in like la share milo ti sabola next video I try in highlight te po root te chap te po balias te po color ha karon tile don ni milo chang theu don nia bye 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 ban thiam to em bye bye tra na ko ti ko ta tila ko chat te tila ti po khai chong ha bye bye tra le a pa pu la ka kal du